Falam community media angai tha sang impact rung rung tu du don mi nu la pa ulena pol kai ma mai kim nuin nang kut nem kalau kai salasi tu ni kan ngai kang dung mi chu tha ten rat salo ti mi asiding nang ma to king har sat nak na ton cha na zau so lo bo mi na chin ba na rak lo song tu bit jiang man lo te i na rot ok chan khala zau so lo rin san zet bangi thu sia thu thalo wa ngam cheu tu na si dam vek i rak lo chau thang the tu le lo ngai na zet bang i na kyang i nuam ti cheu tu kha zau so an si zau kha thu nuam lo re pi i thin ha dam ten na thai ding alo du sak cheu tu na nu le pa ule naw polin nun an lo sim i an lo kok chan khala zoi kyang i ha na chak i zau so na ngai nat bik midang hnen mani na phwan swa ngam lo mi na thu thup le na nu le pa u na man na ruwa ngam tuk lo mi kha zoi he na sin tam bik hal le lung leng zet i ni le tha na siar chana zau so na chinlung i na ham thup theu na du dot mi thon nang kalak thu ra a fel fai lo i boina na ton chana zau so na ro theu na re swa mi za tin ngai nom zet bang i lo ngai sak tu le bom na tul chan khla amai tin tok te i rak lo bom cheu tu kha na rol pi tha an sikaw lo son nang khalin thei top swa in na rol pi tha shanga that nem zom ve o alo tu chana ama nei niam thei zomola bom tuli a chan khala bom ngam sok zomo leituna rol pi tha thon jiang tik tiang leng chang a thei ding ti hi van huai minungin rel cha thai asilo tu ni kan ngai chang mi cha ten ro salo ti mi chu hi hwa in kan center shi ding Falam community media ngai tu nan za te para kan lung oi